Andreja stavi lepo, jedna po jedna. Tako je, trči. Ajmo. Tako je, malo ranije, Andrej. Ajmo. Kretanje, Andrej. Tako je. Ajmo. Jajan. Ajmo, Andrej. Teodora, vrati se iz početka. Gledam šta radite sve. Pipni leđa pozadi, nemoj da ulaziš u teren. Gubiš pravac. Ajmo. Gledam kretanje. Nenade, napred. Stani bočno, Saro. Ajmo, Aleksa. Gledaj lopticu. Tako. Vidi gdje je go. Bočno. Bravo. Sjajno. Ajmo, bočno. Odlično. Kreći se. Sjajan. Bravo, Nenade. Ajmo. O, odlično. Kreneš leđa. Tako je, radi nogama. Brže. Hop sad. Tako je. Gore neke. Tako, leva noga napred. Leva noga. Saro, super. Čučni, ide na nju. Ti nju napad. Ovo rame ide na nju. Šta se desilo u poenu? Ti si napao nekog, izašao si na vole i gledaj. Ajde, Nenade, brže. Si forking, izašao si napred, izašao si poen. Nije napadaš, ne možeš da pređeš. Ajmo još jedno. Napred. Broje. Direktiv. Ajde, baci pet. Direktiv. Ništa ne sjeće. Ajmo, Nenade, osnovni stav. Tako je. Osnovni. Bravo, Saro. Evo ga. Dobro. Ne gledaš lopticu, ajmo, radi. Dobar, okej. To, ajmo, još svako po dva. Svakako, daj gol. Gledaj lopticu. Bravo, Relja. Ajmo. Ranije udari, iznad glave. Ranije. Bočno, hop, sad. Napred. Tako, bravo, Kokić. Ajmo, iznad glave. Bravo, ajmo, sad. Dobre. Ajmo opet. Sad. Kasniš, ne sme tu, gledaj. Tu, vidi ruka. Pusti ruku gore. Ajmo. Bočno, hop. Tako je, slobodno brže. Tako je. Ajmo, sad. Soko, prati lopticu. Tako je. Ajde, telo. Soko, prati. Još jedan korak, pravi sitni korak je. Tako je, Aleksa, bravo. Ovdje i iskorak napad. Tako. Ide rukom najviše tački. Dobro, skori se sad ovo. Vidimo se, šta god.